brothers and sisters, wherever you are. Rero ngo amagambo aryoha asubiyemo, ndaje ngo tuganire. Tuganire ku mateka y'iwacu. Umubyeyi w'u Rwanda ubwo ni umwami. Yabyaye abana 5, abahungu 4 n'umukobwa umwe. Abahungu bamaze gukura, abagabira ibihugu yari afite ibihugu 3 n'u Rwanda rwa 4. Umukobwa nta gihugu yagabiwe, ariko yategekanaga na se hagati mu gihugu, mu kuvuga mu Rwanda. Nta mategeko yatangaga, ariko yavugirizwaga ingoma, afite abagaragu be, agataramirwa, ariko nta mategeko yatangaga mu gihugu. U Rwanda rero aza kurugabira nyine umwe muri bahungu 4, ari nawe wamusimbuye ku ngoma y'u Rwanda, ariko ategeka abandi 3 bagabe ibihugu 3 bikikije u Rwanda, ategeka kujya bayoboka uwo mu Rwanda. Umwami w'u Rwanda mujye mumuyoboka, niwe unsimbuye ku ngoma kandi ndiso. Ubwo niwe wagabiwe ubutware. Abagutyo rero umwami w'abami, ko yari afite abandi bami bamuyoboka. Imyaka irashira irataha, ngira ngo hajemo nuko igihe cyari kigeze kugira ngo abanyamahanga bigabanye umugabane wacu. Hazamo n'ishyari ry'aba bavandimwe, nuko bigira inama yo kuzatera umwami w'u Rwanda, umuvandimwe wabo, ngo bagabagabane u Rwanda birangire. Ubwami bw'u Rwanda ni ukuvuga umwami w'abami ntazongere kubaho, ubwami bw'u Rwanda burangire. Wa mwami ubwo byari bigeze mu kinyejana hari cya 15 nyuma ya Yezu. Umwami w'u Rwanda arabimenya, yari Cyilima Rujugira wa 2. Abimenye ko bagiye kumutera, akorakoranya ingabo ze mu ibanga, ziritegura mu ibanga, zibaterera rimwe, zitera bya bihugu 3 icyarimwe. Abatsindira icyarimwe. Amaze kubatsinda, ubwo ariko imyaka yari yarashize, uwo ntabwo ari we waragabiwe u Rwanda, kuko nawe yari yarabyaye, arongera n'undi arabyara, kuko imyaka yagiye ishira. Ariko umugambi wo gutera u Rwanda kugira ngo burugabagabane wabayeho, hariho uwitwa Cyilima Rujugira. Imyaka yari yarashize, yari yarabaye myinshi. U Rwanda rwari ruriho, ubwami bw'u Rwanda bwari bumaze igihe, umwami w'abami. Nuko rero kubera ubutwari bwe
irabatsinda, batsindira icyarimwe, nta nubwo batabaranye, umugambi warabapfubanye. Nuko nibwo rero yabaciriye wa mugani ati u Rwanda ruratera ntiruterwa. Yongeraho n'undi ngo utwaye icumu ry'Imana agerekaho n'agakeregetwake. Ni ukuvuga Imana ifasha uwifashije. Buriya rero ibyahozeho kera nibyo bigenda bigaruka na Salomoni, ndagira ngo yarabitubwiye. Salomoni umuhungu wa Dawudi dusoma muri Bibiliya. Amateka y'u Rwanda atwigisha ibihe bizaza. Amateka atwigisha ibihe bizaza. Ariko u Rwanda ruratera ntiruterwa, kandi icy'ingenzi utwaye icumu ry'Imana agerekaho agakeregetwake. Imana ibajya imbere bavandimwe, ndabakunda cyane. Nitwa Ayman Ja.